Ageria hindi ya guthurima mutaratara wa guceka maratathi ma ene migunda kambuni-ini ya Githunguri Ranching mwena wa Ruiru, Minister wa migunda kaunti-ini ino Salome Wainaina augite muoroto wa thirikari ino ni gutigirira ene migunda mwena uyu wa Ruiru ni megwatira title D hatari kuriha ona ndururu. County government of Kiambu is non-partisan. We are not with the miners group and we are not with any group. We are standing with Wanjiko. Tumekuja hapa na hiyo ndio maana tumewaita kwa hall. Unajua tungewaita hata kwa ofisi zetu, lakini tumesema tukuje kwa public hall, tusimame hapa mtuambie all your issues. Kama kuna mtu hajawahi pewa title, kama kuna mtu akona double allocation. Amwe a memba Githunguri Ranching makoretwo makirehe maratathi mao mbere ya maofitha a thirikari ya Kiambu mena mwihoko ati ni mekũigwatĩra title D thutha wa gweterera kwa miaka mĩingĩ. Kĩrĩa ingĩmũria ni etikire gutwira tugweterera kahinda kaigana atia tondu twetereire miaka mingi. Kila mtu atapata haki yake na tumeshukuru sana. Tumelia, mama analalaga akilia akisema nitaenda kwa shimo kama sijakula hiyo mali. Sisi tunatembea bila viatu na wale wamekalia saba zetu wanasugusa kifuguo ya gari hivi. Ende amwe makoretwo makiorota thirikari ya Kiambu makiuga marekuwa nira makungiria wara. No riu angikorwo riu ndari member ndagereirwo ni gutuika no atuthuthuria guo tondu riu arenda gutuikia ndwano-ini nigetha amenye uria turirihaga rate na rate iyo ona ni turaregana nayo tutinda twetereire taito icio riu nake oka gutwirira ingi arute ku. Ino ni ceceni ya Inooro TV Ruiru na niĩ njĩtagwo Moses Ngige.